Аҟәа ақалақь аҵара аусбарҭа ахәыҷбаҳчақәа рааӡаҩцәа рзааиԥш-зеиԥшу рҵаҩратә ҟазаратә школ раԥхьаӡа акәны имҩаԥнагоит. Уи хықәкыс иамоуп аԥышәа аимдара-дырра аизырҳара. Ара алекциа иаԥхьоит ҳәарада аԥышәа дуӡӡа змоу специалистцәа. Иахьа даԥхьоит Скидина Тамара Михайловна, убри ашьҭахь Хора Алиса ԥсихологиатә ҳәаланы даԥхьоит алекциа. Абас еихшаны аԥышәа змоу специалистцәа убри аҟынтәи даара иаҭахны исыԥхьаӡоит аԥхьа ашколқәа имҩаԥыргеит. Ашколқәа рҿы ҳәарада наҟтәи иааны Тамбовынтәи аспециалистцәа аԥышәа змоу ауаа имҩаԥыргеит. Абаҳчақәа рҿы макьана хаҭала ҳара ҳауп имҩаԥызго. Асеминар аԥхьатәи алекциа азкын ахәыҷқәа ражәаҳәа арҿиараҿы атехнологиа ҿыцқәа ныррас иҟарҵо. Алекциа иаԥхьоз Аԥсны зҿаԥсазтәыз арҵаҩы Тамара Скидина дазааҭгылеит иахьатәи аамҭазы иҵарны ишықәгылоу ахәыҷқәа ражәаҳәа проблема. Уи арҿиаразы аус адаҳулароуп, ирҭбаалалатәуп урҭ ржәар, иалагалатәуп ажәаҳәатә ҟазара, лҳәеит лара. Основная цель речевого развития – это формирование устной речи у детей. Речи, которая ведет ребенка к общению с окружающими, со взрослыми, с родителями. Дети должны овладеть литературным языком. Это основная задача детского сада. И если наши дети в дошкольном возрасте не получают нужного общения со взрослыми, то могут возникнуть нежелательные последствия. Асеминар иалахәыз ааӡаҩцәеи ахәыҷбаҳчақәа рнапхгаҩцәеи ирҳәон, рԥышәа аимдарак ршаҵанакуа асеминарқәа рҿы иалыркаауа шмаҷым. Ари еиԥш асеминар аԥышәа аимдараҿы иалукаауа рацәахоит. Хымԥада ирацәахоит, избанзар амҽхак ҭбааны комплексла ҳазҿу зегьы ахәыҷбаҳчаҿы ажәаҳәа рҿиароуп. Ахы инаркны иарбан жәитәзаалак, иарбан хкызаалагьы исахьа ҭыхроума, ихәмарроума, ажәаҳәа рҿиароума, зегьы ари ажәаҳәа рҿиароуп. Иара абаҩрҵәыра хаҭаҿгьы зыҟаҵараҿы уаҟагь иамоуп ирышьҭнахуа алексикатә ажәақәа. Ҳазҿу зегьы ажәаҳәа рҿиароуп хымԥада, иалаҳкаауа рацәахоит. Ашкол арҵаҩратә ҟазара ҳәа захьӡу асеминар мҩаԥыслоит мчыбжьык. Уи аамҭа иалагӡаны ирзыӡырҩраны иҟоуп еиуеиԥшым атемақәа рыла алекциақәа. Иалырхыз атемақәа еиқәыршәан ааӡаҩцәа иахьа-уаха ирызцәырҵуа азҵаарақәа аҳасаб рзауны. Фатима Гергиаԥҳа, Алықьса Гәыха, Аԥсуа телехәаԥшра.